Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Khubor bang priya sobhai phi shakimat khubor medaga janmir. Nyaphai shwa shakimat khubor naga Jylla. Lingba ka sagathan Sri John Abhiyan keseng Kongres kelakut jumut ban pinthamailut ye boro kinoilam hamalagi district jong Jylla Meghalaya kum gujing pun kre yak election jong ke yeng dor pa thawan ke banlong hausnam arajar apra haga Jylla Meghalaya. Habakar halo ke jing thmu ke sarkar ban pinlong ke Shillong kum ke smart city. Wemili ke rong thamai constituency wa Charles Pingrop ulong bahab ban sngo tho bha kemun ayu ke smart city. Wa Charles loang ba ke sarkar kan kam banti benya bha ban lab he ek jing duna kat no ki kam kilayat bat ki ki ba hab ban kample jumut ban pin urlong ek jing kwa ban pinlong ek Shillong kum ke smart city. Wemili ke rong thamai constituency ba Charles Pingrop ulong bahad benta udang perkhat la undang don ne em bat ke TMC hindai unyai ne bat ka hadu pakut ke samai trikam ba haring kata unhab syong perkhat ba kinam kershan nama bakam syong ha umarwei ulong ru ba hari khasi jaintia kadaw bagi pat ba kim pediang ke TMC kamde ba kamla ban trekam hindai gidan kidaw ki ba kwa satya ban pen pau hang ni. Wemili jong ke dadeng re constituency urupa marak ulawan ra ke jengkli hiyeng dor ba thawan ke Jylla. Ban keli bahatu kolong ni em ke badan kam usyap ubashna top umru unde ubabit babiang bad ubladap tes syua pendan kam. Haba jubab ya kani uminti katna PHE Marcus Marak ulong. Bakade ke jing shisha baya usyap rudan kam bantes syuan pendan kam habashna top bad ulong baya kani ke sarkar ke jubha tes ha ke NIT. Unoy lam Kylleng persya hayeng dor ba thawan ke Jylla Dr. Mukul Sangma ulawan rai ke mat ekran ha ke dur jong ke resolution hayeng dor ba thawan ke Jylla bak yeng dor bar kan shim ya ka rai berbendri kam no ya ke MRSSA Act arajar khandriu daga bas dang no ban bu ki khardap rong khardap mi lani kita ki entry exit point. Dr. Mukul ulong bahadim ladap thaw ya ke MRSSA Act ulat haru ya ka task force bab ladap yoru yik jaka ban penyeng ki khardap rong khardap mi hindre ula klem no na kusyuki mendi dang ba bat shimala ban pentrekam yik MRSSA. Haba jubab ke jingkren jo onong ilam Kylleng persya Dr. Mukul Sangma halor kamat ke bede bat ke jing pentrekam yik MRSSA Act arajar khandriu umendi dang ba ka Jylla konrad ke Sangma ulong bedan bon ki jing ba ka sarkar kamla ban pentrekam pura yik MRSSA Act arajar khandriu. Ko ini kita ke jing kedai ke jing bamla banbo iki khardap rong khardap mi lani kita ki entry exit point. Unoy lam Kylleng persya hiyeng dor ba thawan jong ka khasi hills atan Magistrate Council uba tita Stawel Khan hakka ka khandai te Rymphang arajar hundriu ulai jimut yek executive committee jong ka council ban tho shaga sarkar Jylla ban pa nigi puret home guard ki ban pa harai ka office jong ka council hadin baglaja ke jingprong tu jong kirunar hapo ka office trekam jong ka council dangshan. Haba jubab ya ke jing terwa jong uba titas chief executive member jong ka council uba Winston Tony Lingdo ulong ba ka executive committee kan sa syong perkhat halor ke ni ke jing hajingmut. Wemili ke not Shillong constituency ba Edelbert nongrum ulwan ra ya ke resolution hapo iyeng dor ba thawan ke Jylla. Ban keran halo ke jingnon kam bandon ke jaka ke behe hajan jong ganong ba Shillong kena menla ban pinlong ya ke jing lumpat ba na ke bentagi kam Shakri Blay nomor ba kum kalong menta kamlan satya ke jaka ke behe ke bla ban yam bongut ki pat ba. Kumbah nyungur ikena skul Clement Saujur hadim ke way ke trok ke badan yau number NL not iwe AA Soundriu nyawar klabit ban tenra Nadine jong way ke school bus jaga Mount Zion Higher Secondary School Khasan Mer Banihat kat bagadang ap ban sya ki kena school ha kha nyomer ha ga ne ke klepmat kidan lupa kumba ar phongot ki kena school ha ka por ba ka trok ka bikit yo klinka kali ban tenra ya ga ne ke school bus ha ka por kumba prabji AA ha ka khandai tre Rymphang ar hajar ar phonde. Hadin bagi kat tu kat ningut kina sosnong ka mau rapat lawan penpau syakilat Pyrthei Khubor. Halo ka jingken no ba urang ba snong ka mau rapat Layak dan bor ban penkendria ya ke lower primary school sya ke yeng dor bar shnong
bat ru halo ka jing kena bla pendu ke skim JJM na kuwe ka long yeng na kaliang orang ba shnong ba kermen scam shangdiar bat kiri orang ba shnong kilami syakmat ban pensyai pat ba halor kini ka jing kena Timenta pagnya phai shiki khubor na kari Umid ramba adu keriu Narendra Modi hakas ngi palai ulapan pau bagi India kelapau kum ke National Hub na kebenta ke Artificial Intelligence kabla keresan da ke nongrem digital kebaklan kijing te ki besngan bar ke ekosistem kebatemai ya kini umudi ulapan pau haba ajingkran ha ke India AI Impact Summit Unoi lam kaliang persya haluk sabha Rahul Gandhi hakas ngi palai ulale buram ya u Chhatrapati Shivaji Maharaj hakas ni khajong u barulong ba u Shivaji Maharaj ulong kadak bekerpang jong jing shlur kejing i jingai bar kejing long noilam kabahak kejing kilan met jong kishipai duriau hagi babun ki benta jong kemilen arajar apun riu on sepli perda hakas ni pale do menteri ketenat ya dari jong ke sorka pedeng Rajnath Singh kebanlong ha samudrika auditorium kebedai ketem jong kishipai duriau visa ka Patanam Kerbagi sengi syak election jog ke yang darwa tauan lanang jan ka Tamil laga vetri ka zakham kablalam khamat da UVJ klapen kre syat ban pentlun syakmat ya ke jingalap election ka parti klabu sengi ru ban penmi patba ya ke election manifesto jongka hakar pnyo trek Rymphang ka Kashmiri MP MLA jongka Varanasi kan sebisar banyak ya kemukut duma ke belam budai persya unoilam ke Kongres Rahul Gandhi belum noilam ke liang persya haluk sabha hakas ni palai ya kene kemukut duma lam budai hak bede bat kijing keren do Rahul Gandhi hak por bu le yuk kejat syagri United States hau nai lur arajar arpusau Kaying Bishar Supreme Court kelabut sengi ban syong Bishar ya ke ujor belak mudui da ke Gitanjali angmo ke kurim jonong treman ngobha ke ladak usunam wangchok ke betinjuk ya ke jing syak kem jong u bat dawa badai ban pelat mardor ya u na along Setang lai sengi ban kot kepor ban Bishar benyak ya ke dulir jong kinong tap vote ha ke jing alang Bishar benyak halo ke jing kam bat ke jing persya ha ke draft voter list ke ban sakut no kumba arpol lak teli dolar jangino tap vote haga Jylla West Bengal kidang up ban penci syabyang na kaliang ki district magistrate ki bedairu ki district electoral officer jin hado shipotli skol hanong ba Noida kelio priang ki email ban berngam Pyrthei bom haga sengi palai kada hado ba glapen her serni ki kena skol ye ki mik pa bar inong trai jong ka skol kini kelawanca hagan kenti bagi examen jangka CBSE board kelajan syagasngi ka balai mentapa tunya phasya ki Khubor na Kylleng kri ke Pyrthei Umid ramba adu kri India Narendra Modi ulap diang ngobha yu Secretary General jangka United Nation Antonio Guterres belawani shimbenta haga India AI Impact Summit arajar apundriu kablalong New Delhi hagasngi balang Secretary General ka United Nation Antonio Guterres ulama ha mi kijing ki banmi na ka artificial intelligence berulong ba ka artificial intelligence kamri satya ban bujli no ya ka jing sta jong kon ben real hendre ka de ban long ka atyar ka pensuk ya ka trekam trejam jong ki breu President jong ka France Emmanuel Macron hakas ngi palai ule tho ya ka khana ka pen ki men sim ha ka jingalang jong India AI Impact Summit arajar apun real Hak bolapen pau ke jingkala jong ke digital ha India limba ka nuksa jowe nong di jingdi hasurok ha Mumbai bashis ne menchwa shimala ban play ya ka bank account hendre mentau penan kam claim jing ya ka rukam sio online Keterat ya dari jong ke South Korea kelong hakas ngi pale bahkan penbor ban penrung biang syaka no fly zone ke jaka belakang ban penher lingsun hapo ke jinga te sekolah ha pedeng ke Korea bla pensange haus nem arajar khatra hakwe ni ke jingja ke ban pau ke jinga ken art ke pedang yai beteng hapal straight kishipai duriau jong ke Sri Lanka hakas ngi pale kila kem ki ar pu arngut ke nong tong dok ha na Tamil Nadu Halo ke jingken no bagla jam bian show international maritime boundary line bat tong do haki benta jong ke duriau ke bedang hap show purusam jong ke Sri Lanka. Kajing pashipai kambun shu da ka United States sha Middle East kelanang kiu bat kene ke penpau.
Bau Presiden Donald Trump letmu ban peni da kabor shipai persya ki Iran la ong kuai kalar patai Khubor bekedoi ki he jangka tanat sencar bad ke Pentagon. Presiden jangka United States Donald Trump lakin tu yu menteri ang bakdo jangkari bilat ukia stama bo onumia syakmat yak ke bawla batai kum gajinga tia sekolah halo ka 100-year lease bad ka Mauritius bekin top ya ka Diego Garcia ka daulan nong makongsan jong ke Indian Ocean ke badan ya ka tem shipai makongsan jong ka United States bad ka United Kingdom. Presiden jong ka United States Donald Trump on sakhat ya ka jingalang beningkong jong ka Board of Peace ha ka bagi ri belong ke dekat jong ka ni ka board kin pin bana ya ka jing bay pisa ka bapalat $1 billion na ka benta-bente thmai pat ya ka nong ba Gaza bad ikla jingada ya ki nong shong. Tigi-tigi lang Khubor hakimat kimat daga janmiet Khubor.